Premtobre Penny awon na share National Commission of Civic Education Robert Kasee nene wode to Ghana for nyina enim say district assembly election na ebebeso no Ghana ni bia wasade se wode ho agimu bi fa ho gim ye ntimi emoma mpuntu nkoso ye mensini mu Adom TV etwaso Regional Director ya wada National Communication for Civic Education ano Oti Premtobre Robert Kasee kire se ewo mu se kebamameka biamamu amamu pa oman bia edibo ne man ya eyeye enso ni se ekoye se yeto aba de yimrache bidwafo anase yeto aba de yimampanyinu kwa no manfo betimi akire wo mu adwen Rito manfo nyina nim se abribia bebekire wo mu adwen no obetimi aba NCCe asoeye na afa di aman panimfo yenso wode wo mu adi nkita ho no hu de ekoso ewo mayimu wode sansem etujo wabra koye nkyerɛkyerɛ ede mo manfo etru se yekoto assembly aba bo se na ya interest no na ewo form but assembly na yi kwan assembly na si chiefs compound o me na si borehole ba ekodru na ya to na sagram bo se na service bio obi kodru yekoto obi so abakra ma no kwa assembly kra ma de e wo se wo ya assembly kokra na onim de se so wo ye nti na wakotena ho na mpuntuo emma iti assembly aba no ehu hia pa ti se presidential ne parliamentary no iti November yekoto aba no mesere se oti man mu obi ama na ni nko ho na nusi yepe na Krachi East NCCe Director Clement Kwesi enso ekire se eye omamba pa bia asodie se basabasa ye ne mentibe ho ase ekoso ewo mayimu obekasa etia na afi wahwe se betimi abo asomdwe a ewo mayimu eho ban enti forum we asiase assembly no ama kwan se yemfa ambo asede we muka ni menimo a ye be nante ekoku asiase ebusu me etwem kra nante ekoku ba kumienu enten ye beto aso for the next 10 months na ye bompa se embre bia nso ya honde no ebe perform no ye be ko assembly ko no on beti ase aso yase na obi biara atete so mo hu asem no wa hu na se de titire wa obeye de ko atia se